In collaboration with Sitecore partner Pentia, a plugin has been developed. DAM for Sitecore, we call it. In organizations managing media at enterprise level, DAM for Sitecore is the missing link in Sitecore CMS. Sitecore's media library is excellent for managing multimedia files such as images on web pages, but doesn't support video files or data in large quantities, and is therefore inadequate when one wants to use the library as the central access to multimedia files for online as well as offline marketing and communication purposes. Vi er nødt til at have et DAM-modul koblet op på Sitecore, hvis vi vil ind hos de store kunder, bibeholde kunderne og sørge for at servicere dem bedst muligt. Det var så det, der sprang ud af, at vi lavede samarbejdet med DigiEyes over i Odense, der har DigiSuite som DAM-system, og som man kan sige opfylder de samme krav til kvalitet og skalerbarhed og performance, som Sitecore gør i forvejen. Og så indgik vi et smukt samarbejde med DigiEyes omkring det her. Det er i dag i sin, anden version, som selvfølgelig har været igennem nogle iterationer i forhold til, hvad kunderne har haft af krav. Det er klart. Men hvor det lever til fulde op til det, som vi i hvert fald hører fra de store kunder, de forlanger i forhold til at have et content-management-system, der som Sitecore dækker bredt, altså det vil sige mange medier, men sandelig også kan rumme meget indhold og kan både performe og skalere. DAM for Sitecore version 2.7 makes it easy to work with images and video. DAM for Sitecore replaces Sitecore's media library, letting you collect your item directly from the DAM system and placing it either through the Sitecore rich text editor or through field types. The editor doesn't even notice that in reality an external system is brought into play, as the interface has the Sitecore look and feel. And the interface even lets you add files and enrich them with metadata, which means that the editor actually have a digital asset management system to his or her disposal. Egentlig startede i 2007, hvor vi lavede en løsning for en engelsk kunde, som havde behov for massiv video på nettet, og havde egentlig ikke rigtig nogen løsninger. Og så lavede vi en relativt simpel integration til DigiSuite, som netop har alle de her muligheder for video og billeder osv. i store mængder. I 2009 fik vi muligheden gennem Oticon, som havde en vision om at kunne meget mere med deres marketing, både online og offline osv. Og en del af det var at få et DAM-system ind, og så få det hooket op på deres CMS-system. Og der kiggede de på Sitecore. Og der fandt de ud af, at der allerede eksisterede en integration, som var simpel. Men i forbindelse med dem, der fik vi så udbygget, eller vi lavede en ny version af DAM for Sitecore, som er en fuld integration i Sitecore, som gør det muligt at bruge alle DigiSuitens fortræffeligheder inde i Sitecore. Large organizations as Hearing Aid giant Oticon are able to use video in online communication with clients, and video communication is becoming more and more widespread in the corporate world as well as in the public sector. Municipalities are strongly represented in the Sitecore portfolio because the system is a strong and versatile CMS, complying with strict demands concerning accessibility, and several of Denmark's largest municipalities have already deployed DAM for Sitecore in order to be able to offer better service to the citizens. Service by means of information in motion pictures. Der er ingen tvivl hos mig om, at det vi bare vil se, det er, at kunderne bliver større og større, og det bliver spredt mere og mere ud over verden. Men det vil sige, at det også betyder, at det kræver en masse mere af systemerne, altså både Sitecore og DigiSuite. Men det er vi så ikke i tvivl om, vi er i stand til at håndtere, og nogle af de største firmaer i verden allerede er jo begyndt at bruge det. Vi har jo i virkeligheden kun set toppen af det nu. Man spår, at DAM bliver en meget, meget stor del af enterprise-markedet i hele taget. Enterprise Content Management. Det er det, der åbner yderligere op for, at man kan nå at binde alle de systemer sammen, man virkelig gerne vil binde sammen. Fordi DAM'en er så central, som den er. Hvis man ikke har nogen steder at have sine billeder, sine videoer, pdf'er og alt muligt andet centralt, så er der ikke styr på tingene, så kan man ikke få det ud. Det vil blive meget, meget mere tydeligt for de store virksomheder. Det er det her, de står og mangler for at kan få deres forskellige dele i organisationerne til at arbejde mere effektivt og automatiseret. Using video as catalyst for the development of online messages, DAM for Sitecore is ideal. The transcoding and distribution facilities in the DAM system, combined with Sitecore, let you focus on content instead of processes. And the single source philosophy of digital asset management let organizations use the DigiSuite DAM as central archive for masters of both video and images,
along with a variety of other file types, and at the same time automatically be published via Sitecore CMS to web pages in the correct format. So this is DAM for Sitecore for you, an easy-to-use digital asset management system right where you need it, with the option of utilizing the DAM capacities full force as the central repository for all imageable asset types, including video, in volumes where the sky is the limit.